Thobela re a lotšha le fitlhile la botlhano le leng gape mo e leng gore tsena go taba yaka le Mankoko baby ye ke yona Thobela FM ka gare ga e ba le nna wa tseba re sa leng kgwedi e leng gore ka ke keteka matswalo a Thobela FM re nyaka gore wena o ipsine le rena wo ke motshwereng ka gare ga bodiragatši tlogela fela bona ge re bolela ka di-social media influencer go dira tšhelete gona mona dikgokaganyong tša leago ke yena ke motshwereng Katlego dumela Dumela Iswaka. o kae Ke a phela no hantle. ke gona ke thabela go ba le wena tle Ke a leboga go lefela bona nna a ke re kgwedi ya lena ya baswa ke ke kgwedi nyaka ya go go- emela ka thoko ko go fe sebaka sa gore o dire intro ya taba ya ka le Mankoko baby bathati Hele. Re ke etse. Dumelang babui lape. Ke se ka tšhentšha letswe. se ka fetola lentswe e dira gona ka mokgwa ka lentswe le ke le tlwaetseng Alright. Dumelang babui lapeng le shebelletse taba ya ka le Mankoko baby. Kgwedi ena se kgwedi fela ke kgwedi ya rona batjha ebile ke kgwedi ya bontate ebile ke kgwedi ya tsatsi la tswalo la Thobela FM. Yeah. aimane Yes. wa bona ke ka fo o leng mosa o e leng gore mo fa sebaka a sanka ka fa mang le mang sebaka se sa gore a dire yo e fetsang go e dira gone bjale intro e Ha dira ke ke Mankoko baby special. fela a o kgethegile Ke a leboga. a ke a tseba gore go bodiragatši o gona ditshwantšhetšong tše dintšhi ke bolela ka di-drama o gona o tša batho gore ka bolela gore Katlego ke mang nna ke a tseba gore o tswa Phase 6 ko Bloemfontein You did your research ka lebo. okay re tlhalosetse gore o tswa Bloem kae Phase 6 go gotse bjang go fitlhela go tlo tsena ka gare ga industry Lebitso la ka ke Katlego ha Mabote ke tla Bloemfontein Phase 6 ke sebapadi sa televisioneng le kalaneng ke actor ke hotse jwalo ka ngwane mong le bong fela normally ebe ke ba le like ya hore ke fumane monyetla wa hore ke bapale televisioneng Yeah. ka mora hore ke qete matric and I'm here now ke dutse le Mankoko baby ke kwa bose go dula le wena le nna a ke a thank you. tseba gore go na le batho ba bangwe ba reng o ka se belegele Bloemfontein wa tsena sekolo Bloemfontein wa šoma Bloemfontein wena o goletse kae o goletse gona Bloemfontein gona go tlile bjang gore tšatši le lengwe ipone o le televisioneng what happened So ke ne ke a hopola ebile ke after matric ke ne ntse ke batlana le dikolo university ke sa fumane ke sa be motlotlo ho hang Yeah. empa ho na le ntate mong a bitswang Patrick de Hare Bloemfontein le ntate Mswati Khatshela ba ka re industry le bona ba nsendetse hobane ba ne ba tseba hore ke actor ba ile ba nsendela audition ya Outlaws okay ka nako ne ke sa tsebe hore Outlaws e ka ba kgolo hakalo ebe ba re ke etse video mo ke actang ke tenne ko ba Basotho ke ba sendela wow ebe ke re okay ka e etsa ka e send ha ke qeta ho e send ka fumana di-call o thwe ke a batluwa ke fumane role okay ebe from mo ke tla Gauteng ke a sebetsa from there the rest was history wow ke di-drama tše kae tše o di dirileng televisioneng ge e le gore o sa di gopola wa tseba ke so di-count ke qala hona jwale tje ya a re thome ke Outlaw season 1 season 2 Yang season 2 016 FM season 1 ebe advert ya ha ke tsebe if ke tlameha hore ke bitse hobane ke brand wa bona ntho e rekiša re e tlogele o le dipapatso o di dirile ke papatso e le nngwe ebe ke bakgotsi for life le e nngwe ya dilasi e tlo tswang e bitswa the shepherd's joy wow e tlo ke eng se o se ratang ka go raloka di-drama ke rata hore e re tlisa di-opportunity tse ngata like ntho tse ngata tsa hao di tsamaya hantle o favor haholo nthong tse ngata okay go tse o šetseng o dira lokile ka moka ke feng o e ntšhang bo wena o bonang gore a mo ke nna Katlego di a ntsha kaofela ke bala ke hore ke bapale ntho tse nang le personality trait tsa ka haholo empa nkare Musa Outlaws Musa Outlaws o tshwana le nne yeah okay ba ba go lebeletseng gona bjale ba nyakang go ba bokatlego ba ka moso goba ba nyaka go raloka dirolo tse o di ralokileng ba direng go bjang go tsena ka gare ga industry batho ba nana gore go bobebe empa ha o bobebe nkare ho bona ke batho ba more than 1000 ba batlang ntho e batlang potso ke hore what is it that you do different o etsa eng hore ke to outshine ba bang ba batlang ntho eo ba dule ba sebetsa on their craft ba dule ba practice hore na hona le audition hona audition dula o practice and always show up for yourself hona le audition etsa plan sometimes you don't even have money to go to the audition mara etsa plan no excuses I believe ha motho a ka ba consistent ka ho polish craft ya hae le ho show up for themselves ba tla fitla
nje Okay. ke yona ntho eo fela, and being humble, o hlompha batho nje. Wow. Yeah, A tshwane le wena ka baka la gore o ikokobeditše Katlego, ke nagana gore ke ka mokgwa e leng gore modimo wa go godiša nako le nako. ke a leboha, Okay, a re lebelele gore kgwedi re le mo go yona re kgweding ya baswa. Baswa Yeah. ba bantši ba no emela letšatši la di-16 la tla la feta ba Yeah. ipotsa gore re ketekile 16 June. 16 June e ra eng mo go Katlego bjalo ka moso? 16 June e etsa hore ke kgantse botjha ba ka, hobane batjha ba fetileng ba sebeditse haholo hore ebe re mona mo re leng teng. Yeah. O sa hopola ho etsahetseng nakong tsa kgale. So it means a lot ho nna, ebile ya nhopotsa hore ke tswele pele, ke push haholo hore batjha ba bang ba tlang ba fumane ho le betere, hobane batjha ba fetileng ba entse hore dintho di be betere for rona. So it means a lot to me. Ka baka la gore ba bangwe gona bele ra tse gore ba lobile maphelo a bona, ba bangwe ba dutse godimo ga di-wheelchair, ba bangwe sa le ba nyamelela, re tsebe gore ba ile kae. Ebile ba bang ba lositse maphelo a bona Wai. for rona. Ke ka fa e leng gore rena ge re le gona re kgone go tswela pele ka bophelo, tshwanetse re dire gore ba ba phelang ge ba re lebelela ba ikgantšhe ka rena. Fela jwalo. Okay, a re lebelele Katlego gore re boletse ka taba ya baswa, kgwedi re le mo go yona ke kgwedi ya bopapa. Go na le bopapa ba e leng gore ga se bopapa ba maikarabelo. O sa le moswa o e leng gore wena o tlo ba papa tšatši le lengwe. Ke dumela gore wa tlhoba yena o sa le monyane kudi Katlego. O tlo ba What if ke yena no? Ka bapa. O ka se be yena ke a gana. O tlo bapa e fela ke bona gore o tlo ba papa wa maikarabelo. Go na le bopapa ba e leng gore a se bopapa ba maikarabelo. Wa ba le bopapa ba e leng gore mošomo wa gagwe ke go romela ngwana tšhelete fela ga a be gona bophelong ba ngwana. Jwalo ka ngwana e leng gore ngwana mošimane ko bolelele bopapa. Bontate, ke kopa re be teng for bana ba rona. Not only ho ya ho bontate, le rona batjha, kopa re etse ntho tse le horeng di tlo re benefita ho ya pele, le hore di tlo benefita bana ba rona, hobane tomorrow you are fathers. Ha e tlo fella mona, ha re tlo ba batjha forever. So yeah, tlo re focuseng ntho engwe le engwe o e etsang nou tjena, o nahanele bana ba hao pele. And bontate ba hantle, because ho na le bontate ba teng for bana ba bona. Bontate ba hantle, continue doing what you do. Ra leboha haholo fela, la re inspire. Okay. Wow, ke mantse mabotse ao. A re Yeah, boele go Katlego e leng gore ke content creator Yeah. social media. E go šomela bjang ka baka la gore tseba gore bana ba bantši kudu baswa ba tsena ka gare ga dikgokaganyo tša leago ba dira dilo tše di tswileng tseleng. Wena social media go thuša go beya borotho tafoleng, o e kgona bjang eo? Social media ya nthusa haholo. Hobane le ha ke sa acte ke etsa yona. Okay. So ke etsa di-skits TikTok le Facebook. And also Di-skits ke eng? Go bomma le bopapa go ba baswa ba re sa tsebeng selo ka social media le di-stunt tše le di dirang mo ka gare ga content ya leng. So di-skits ke di-video tse tsheisang. Yeah, tsa di-jokes. Yeah, tse short fela tse tsheisang tsa di-joke. Re direle teng. E teng. How many times? Ke lo bona o tlhakana le motho mo mmolo. Mangogo baby. How many times I'm tell? Come with a time in the house. Ke a bapala ke na skits fela tje. Pele ba fetša go tshega ba go patela. Ya ha ba mpatele ke patalwa ke platform ya Facebook. Ya e patala ka di-views. Ya le length ya video. Okay. E fela ja go šomela. Ya nshomela haholo. Go na le batho ba e leng gore motho a tsebe gore a direng man mo social media, a tsebe gore ke content ya mohuta mang. Wena ke eng se se dirileng gore o tle ka content e leng gore batho ba ba lebeletše ba e leng gore ba na le di-stress nganga go ya kgopolo ba kgona go tshega ba tswela pele ka bophelo. Batho ba ne ba lo ba re ke a tshehisa, ha ke tsebe if ke a tshehisa mare he. A ke no ba ke tlo file o tshega go thoma mathomo ke tla ba ke tshega le go ntšha. Re qale fatshe. Ke bapa. Go tshehisitsa. Wena ha o tshwane le batho ba le ba re ya ebang emang ke nyoko le tsheisa jwalong ke lo bona motho a re ke ena ra metlae o ba mametla ya re ke tla ka motlae jwalong emang ke tebeleleng o ka se tshega. Ke motho a jwalo ho hang. Okay, na pele ba go humana jwang go social media gore ba kgone go ipsina ka dilo tše ka mokgwa o di dirang? So ke Katlego Mabote ho Facebook, TikTok le Instagram le YouTube. Subscribe mo. Yebo, o ba botse ba subscribe le go taba ya ka le Mangoko baby. Le subscribe le taba ya ka ho Mangoko baby. Wow. Wena nka šoma le wena la botlhano le lengwe le lengwe. Okay, a re lebelele Katlego ke a tseba gore ga o dire dilo tse o di dirang go social media fela, ga o mo televisioneng fela. Le gae morago gae bo kgona go tsentšha letsogo mo di-groupong tše di itseng tša kwa gae mo e leng gore bo kgona go thušana le baswa le be le dirang fao? So nna locationeng ke ne ke etsa skateboarding le drama theatre. Okay. Ke tsona ntho tse nkipileng busy haholo. O thuša baswa jwang ka tsona? Le na le go kopana wa ba ruta gore ba skate jwang go ba le dirang?
So every day after school re a kopana, hona le mo re kopanelang teng, ebe re ba ruta ho skate. Sometimes ba tla ka bo di-homework, ebe ra ba thusa, mara most of the time ebe ntse re skate jwalo. Okay. Neng re hosta bo di-competition tsa di-skateboard. Okay. Ka tla go bana ba go lekana le lena ba e leng gore modimo ba file dimpho tse ba di berekisang ba ba le matlhatsa gore mabati a tswalega ra tse gore go na le koša ya gago le ke kane re dikgoro o bulega dikgoro di re mola di bulegile bo ka tle o ba tshwara ke mojolo the dirty le wena o tshwaragane le tsone Hai, di a ntshwara le nna ebile ke a headeha, ha e kgethe nku ka pere. yeah Di a ntshwara. Empa hona jwale tjena ha ke mojolong ho hang because ke elelletswe hore bo ausi ba thaka tsa rona ba shebile bo abuti ba baholonyana and tlamehang re jole le bona ba banyane ba santsane ba le sekolong. So nna ke sebedisa nako ena hore ke build hore mohlang ke fihlang nakong ya ka ke be ke le hantle. okay Yeah. ke go boditse re thoma gore ke go birthday ya Thobela FM Yeah. ke kgwedi ya matswalo ya Thobela FM Yeah. ke eng se o ka se botsang Thobela FM ge Yeah. nke be le gore Thobela FM ke koko wa leng mola wa mengwaga e 15 goba ke ragolo grandmother grandmother. ke nkgono Yeah. bo go tlo reng mo go Thobela FM Hey, Thobela FM, happy birthday to you. Happy birthday ke re to you. Nkare Thobela FM e tswela pele tse ntho e etsang. okay Yeah, e tswela pele tse ntho e etsang. Ba sebetsa hantle ebile ke mona tsatsing lena because of bona. Ke tlo bona ke batho ba bang, ke tlo fumana di-followers, ke tlo fumana di-opportunity tse ngata. And I believe hore ha se nna fela, le entse bathong ba bangata. And le tlo tswela pele le etse. Ebile tswela pele le etse ntho le etsang le entertain batho re leboha haholo. wa tsa motho ga go lebeletse go ba go tshileditse o bolela o ipotsa gore wa tseba dilo di sepela ga botse mo go katlego e fela ra tse gore jalo ka baswa le na le ditlhotlho di-challenges tsa go fapa-fapana o nagana gore baswa ka kakaretso le tlhakana le di-challenges tsa mohuta Ke challenges tse ngata because like we said earlier ha o bobebe hore re fihlele mo re fihlang mo ke leng teng mohlomong ha ke soka ke fihla mo ke leng teng empa ke tla fihla so ha o bobebe hore re fihle mo re nyakang re nyakang re face challenges tse ngata ke challenges tsa bo ditjhelete maybe hona le motho a tswalletseng mohlomong bo dipolasing ha o easy hore ha kgone ho accessa bo di-audition bo eng wa bo but nna ke bile lucky haholo ke a fumana batho ba tshwanang le bo ntate Mzwadi Khashela ba kgona ho ba mpolake ka di-audition so ho fapa-fapane re na le mathata a different empa hona le challenges tse ntse re di face le hona jwale tjena ka hara industry wa bo okay nje ke nyaka rona le one re lebeletse ba human trafficking go na le wena o berekisa social media go dira tšhelete go na le baswa ba bangwe ba e leng gore ke masogo a na le magarebe ba e leng gore ba dira dilo tse e leng gore ga di tle ka tsela ba bangwe ba kgatlhwa ke tse e leng gore batho ba ba forafora ka tswana mo social media ba feletse sa le motho a disappear ke gopela gore o bolele le baswa ba e leng gore ba dira dilo tseo mo social media e le goreng ba etsa ntho tse seng hantle iya bazokuthola o tlo tshwarwa bazokuthola ke hona ho nka o tjhong hobane ntho engwe le nngwe e na le di-fruits if o etsa ntho tse ntle o tla fumana ntho tse ntle pele if o etsa ntho tse mpe o tlo etsahalla ke ntho tse mpe pele it's either ke lefu kapa ke tronko so nje advise them hore ba stope nje because bazotholwa ka Sepedi ba re ba tlo no kgwetja mfanaka aowa sa no dira ka mokgwana o ke Sepedi sa ko kae seo sa ko Bloemfontein sa ko Bloemfontein ke a se gore ke sa ko Bloem seo e fela ke ratse ka mokgwa e leng gore o fa dithaka tsa gago molaetša ka gona ra tseba gore a se ka moka ba e leng gore ba tlo go kwa e fela ba e leng gore ba nyaka go kwa ba tlo go kwa ba bangwe ba tlo tsena ka mo ya tswa ka mo ke dumela gore go batswadi ka moka gona be le gona le batswadi ba e leng gore ba rengwa ke ditlhogo ka tleng ba lapišwa ke bana ba bona ba ba le di-headache ka baka la bana ba bona because a ba ba theeletše bolela le bana ba e leng gore ba nyetša batswadi ba bona ha ho hantle hore re telle batswadi ba rona ho hang hobane di-blessings re di fumana ho bona. I believe hore ke mo ke leng teng because mme wa ka wa rapela ebile wa nrata so and ha hona lerato le fetang la motswadi o tsebe hore after lerato la motswadi a mang o ka in short terms o ka se fumane lerato le tshwanang le la motswadi so nje advise hore o hlokomele motswadi wa hao o mo hlomphe
o mo rate. That's all they need. Ke yona ntho e ba e hlokang eo fela. Ke yona ntho e ba e hlokang from rona eo nje, le hore re ba etse proud. Yeah. So if o sa hlokomele batswadi ba hao, o sa ba hlomphe, o ska expecta hore ntho tsa hao di tsamaye hantle because e qala moo. Kudu ka baka la gore go na le di-sacrifices tse dintsi tse e leng gore batsadi ba rena ba di dira re sa di tsebe gore rena re be mo re leng gona jwale. Gomme re fetse ke nna re tlo ba tshegišang ka batho, re tlo ba nyatšišang ka batho. A Katlego mo botse nna le wena re tswele pele ka baka la gore re a tseba gore wena o rile o dirile marematlou ke matric wa gago gomme wa fumana sebaka sa gore yo o dira di-audition ke mo e leng gore kgonne go tsenela ka mogare ga industry. Ke nyaka go tseba gore pele ga ge o tlo ya di-auditioneng seo bongwe o nyaka go se dira bophelong keng? A sa le ntse ke batla go acta. Ka nnete? Ka nnete, a sa ntse ke batla go acta. Jalo ga o dume go tlo bona o boetse sekolong tšatši le lengwe? Ya, ke a duma. Selemo se se tlang ke kgutlela sekolong. O dirang? Ke nahana hore mohlomong ke lo etsa digital marketing kapa ke ithute ka AI because ke a bona hore jwale lefatshe le a tjhentjha jwale. Ke yona e kenang. Ke batla ho e tseba hore ke dule ke le updated. So ke lo etsa AI le yona digital marketing. Yo ape wena o tlo no re timetša re pheila mose gape tšeo di tsebang o tla bo tseba se sengwe le se sengwe ka dikgokaganyo tša leago ke ra yona social media. Okay, dithaka tša gago di tshwere ke mojolo the DT. O rile a e kgethe nku ka eng? Ha ke ka pere. Go ra le wena o tsene moo. Le nna ke tsene. Ba go robile pelo ga kae? Tlo ke bona. Cause ba nang roba pelo 2 times a week. Ke a bapala. Empa tlo ke bona. Hangata mara ena ke yona ya pele e kgolo ena e high. E nrobile pelo ena empa high. Bana bothata o Ba go dirileng? A ke nyako tseba lebitso la gago ke no nyako tseba fela gore go dirileng. O itse I can't do this anymore. O bo šitse o thomile go ja tšhelete? Tšhelete? Ke bapale ka yona. Ga o roba pelo bo šitse o gola. Be setse ke gola. Mara ke bile le ena ho tloha re kena sekolo up until now. A itshole mara? Ha ke tseba ha ke tsebe. Okay. Empa a go sa tsebe mohlomong gore o no ipotsa re o ka mogare ga bodiragatši ke social media ka mo ke di-drama ka mo ai o tlo nthemiša tlhogano ra e re ke boele morago ha tšhentšha channel ke wena ha re ke papatso ga mamela radio ke nna mohlomong wa itshola o ra ka goba mohlomong o lepiša kore ge le ile mmolong a sepela le ona batho ba go fofela ba bangwe go sa re ke lebelela ka mo motho o re tla di molongwane ke le wa bona gore go tuma go jwang gore ba le tlhokiša boroko ba bangwe ba le suna ba bangwe ba le fa dihaki mara le nna ha ke motho a perfect mohlomong o na le ntho tse ke ne ke mo etsa tsona tse ke seng aware o bo mo lapiša o bonela ka re wa lapiša ka gare ga marato ka lapiša ga ke lapiše nna o bona le mengwaga mekae last week ba o robile pelo last week beke ya go feta ha Katlego mara e sana le potential ya go boela re tla ba hantle okay Katlego o re bolelang le ena gone ke Katlego e leng gore o tseneletse ebile o kgona go gola wa šoma salary ya gago ya mathomo o dirileng ka yone e nne ke sa nagane gore ke yaka wa tseba ka nnete ke nne ke phosa ha ke ena ke re ke a founela agent ya re ka mmotsa ke re ke yone a ke yone o dimo re botsa gore go bokae la mathomo a re nyako tswa re go gola bokae la mathomo ba tseba gore na ya pele ke entse efeng so ba tla tseba ka tseba batho ba alla ba kgona go hlakantše ba tlo hlakantsha then ra kgona go bona ra ngwane o ja tšhelete kapa hana tšhelete o dirileng ka yone tšhelete ya gone ya pele ke rekile iPhone wena man boom okay ha ke tla reka iPhone ka reka skateboard se setjha ka ya dijong yona ka fa mme wa ka tšhelete ke be ke sa nyaka go tla gona mo gore wa se re mama ya go reka kgogonyana shi a ke mo file ke mo sendetse ha ke tla mo sendela ke etsa le bakgotsi ba ka e nngwe re raya ka dieta ke rekile iPhone ka fa mme wa ka le ntate wa ka ebe ke fa di-siblings tsa ka ebe ke raka maoto wa bona ra se o fe ngwanyane wa gago ke ka mao tlogetseng mohlomong wa tseba a mare ne re sa ratane ka nako eo a fela se ka raloka ka tšhelete ya gona ka mokgwa wa re mosadi o fiwa tšhelete e fela go it was necessary gore ke ithute because after mo ke le ka ba broke yo so I believe gore ne necessary gore ke raye no tjena ke se kgona ho sebedisa tšhelete hantle ke understand gore industry ya rona ne nne ga o fumane bo mosebetsi so ha ke sa sebetse ke dula ke na le tšhelete because ha o fumana tšhelete e ngata ha o bolele gore o tlameha gore o e spende ka nako eo because ne neng mesebetsi ha eyo ke patala rent ahead ebe ke save e nngwe so basically ke ipatala kgwedi itseng ke na tšhelete ke ipatalang yona kgwedi le kgwedi
botlhale bo o ka re bo ka ba ka gare ga kgopolo ya ngwana o mongwe le mongwe go lekana le wena ee ka mo gopolelang ka gona gore patela rente gore o shetse o tswile ka gae se go ke tlile tswile jwang gore o tswe ka gae so ke tswile hona after matric ha ne ke tla Gauteng mona ke tlo actor so Tsatsa Pictures e ne mbuketse accommodation for kgwedi tseo ebe ha re qeta outlaws ke be se ke dula le agent ya ka for nakonyana Mehlareng Actors ya ang accommodator ka mora nako ha ke ba hantle ke a renta ge o sa acte ebile o se ka gare ga dilo tša social media o dirang ka re bagotsi bona o na le bona ee bakgotsi ke na le bona le dirang wena le bona re dula re palama bo di-skateboard ra acta hona mohlang ke seng re dula re le busy le bakgotsi wa ka a gona nako le dulang ka fa sa motlhare la rae a re dire tse di dirang ke majita ya ke go skater le bo shoot bo di-monologue le ho etsa content fela ke yona ntho e ke etsang ha ke sa act ya ho tla moo hae hona ntho e ke e etsang ke bo mang bagotsi bao ba o dulang le bona go sa acte ke Clayton Ndlovu yena o tlileng le yena yo le Antanasio Mabunda okay ke bona be ke dulang le bona o ra reng ka ba botšiša ka bona ba ka sempotse diphiri tše dingwe so ga ba rata go exposana ba ke se ka ba botšišane a o ka no ba botšiša a re o ka no ba botšiša okay ke dumela gore mo o leng gone ka baka la gore ebile o kgona go patela rente gore o tlo no tswela pele go šoma ka thata gore se sengwe se sengwe se o se nyaka mo bophelong o kgone go se hwetša ke kgone go se hwetša okay ke kgopela gore na le wena re laele ka mogolo o tseneng ka gona o dumediša batsheletši batho ba lefelo ke kgopela gore o tswe ka yona tsela eo o ba laele re qetile gape le tje ee ga ke batlo o tsamaya ka tlo ka bophelo ba ka kaofela dumediša mama le papa dumela mama le papa hi I'm on TV o dumediše le girlfriend e o robileng pele le o dulang le yena gone jwale ha ke dula ke le mong wena jwale tje ga ona motho a hona motho ga o sa nyaka o kwešiwa botlhoko ai okay ha ke sa nyaka sepe mosadi wa ditoro tša gago go tla bo o le mo nakong ya go nyala e tlo ba mosadi wa mohuta mang a tshwanang le mme wa ka ko mo jwang ko mo jwang describe ke mo describe ke a hlomphang a hodisang bana ka tsela ya hodisitseng nna ka teng ebile o hlompha ntate wa ka ha ba lwane like o humble mme wa ka ebile o na le wisdom so ke tlo sheba se ka hlohong more than ka ntle ya ka ntle ha o sana taba ha o sana taba empa ho na le taba empa ha ona taba ya okay a tshwana le mme wa ka fela wow mama o ke mang lebitso la gago ke Mpho Mabote mama Mpho Mabote ai ra mo leboga go godisitše lesogane o le ba ba kae ka gae ka gae le ba ba kae ko wena le ba ba kae bana ba mama wa gago re bararo okay dumediša bana ba kweno ba tshwana le wena ba bolela kudu tshwana le wena ha ba thotse wena o tšeletše mang mama o ba papa yo hai ba thotse kaofela so ke holetse boarding school that's why ke na le personality ya ka ke le one ne ke sa dule hae okay na re kwešišitše bile re a tseba re ka tla boga Mabotse ke mang ke kgopela gore o laele batheletše bathetsi mo gae ke a leboa for shebella ke kopa le shebelle episode tse fetileng le tse tlang tse latelang thank you so much for ba le nna hore mamela ke tshepa gore ntho e nngwe ke buileng le utlwile le mametse wena man okay laela ka tsela o di dirang ko social media ke laele ka tse ke di diang ko social media tse o di dirang gore batho ge ba na le dinganyo ya kgopolo ba na le stress ba go lebelele ba ko ba tshega ha banong o shapuwa ke bophelo o batla o tshehe shebella Katleho Mabote ho TikTok, Facebook le Instagram ke a leboha thank you o feditše ke feditše ha Katleho ke ena Katleho Mabote ke ka mogolong re ipsene le ena go ba le nna mo go taba ya ka le Mango Baby go Thobela FM re re tswela pele go le go le Thobela FM o mošate wa tsebo le boithabišo go fitlhela re tlo kopana gape nakong e tlang tata